Motoka y'ekika kya Baasi registration number UAK 26G yaaba neruga Kampala eyorekyereire gwa Goma mu DRC kandi yakwata omuriro bwanyuma ya brake pads okukya mu kazi koosya emipiira. SP Boaz Alunitwe or Community Horizons Officer wa KISORO District nagira ngu bwanyuma y'okutunga okumanyisibwa polisi yirukangira omu mwanya ogwo. Ebyamaguzi merchandise ebimwe byasya ebimwe byahona ahabo kushanga ngu polisi eshikiremu omwanya gwa hihi yaraza extinguished fire yashaba bakama baza Baasi n'ebimotoka ebihango obutosho kukora emotoka zabo batakagira hanjendo ningwa emotoka zanyu muzireberere muzikore service kandi na munonga na ba driver nyenda kubashaba abo kuvuga engendo ningwa mugume muvuje kumurahike omumwanya mufune hubwire muhumure. Abantu abayerebera nagabo bagambaho nitwe tugezaho kuzimya dushaka ibitaka duterera mu mipira kujya gushaka amazi abantu bikorera amazi menshi kwa mutware hareba turi kuyazana ku Baasi kuzimya ariko bigezaho biratunanira. Obwo biro bukuru biri kutahamu SP Boaz yashaba rukora isengutu okwegendesereza hatu twine ba terrorist nibenda kukozesa akagishaka terrorist nakozesa akagisha kugira ngo ayita abantu rero na munonga abo kutahira mu muhanda kaha wano ruga KISORO ushanga umuntu nyakabandi akwemereza oyemeriwe umutasiya to kumanya n'umuntu cyogo yataha naho ugambera abashabaza bari mu motoka babanze bakwikirize umucebere no mu bwo mucebere rero umutasiya gasha kwa keta tuzarirwe.